Zdravo svima, evo nas u još jednom intimnom podcastu. Cilj razgovora danas jeste da osvestimo žene o važnosti brige o sebi i svom reproduktivnom zdravlju. Zato imamo odličnog sagovornika danas. Pričamo o reproduktivnom zdravlju žena. Sa specijalistom, doktorkom ginekologije i akušerstva. Doktorka Andreja je danas sa nama. Dobar dan, Andreja, dobrodošla. Dobar dan, hvala, bolje vas našla. Andreja ima holistički pristup u ginekologiji i negde dalje u razgovoru ćemo objasniti šta to zapravo znači. Preporučujemo vam da ostanete obavezno sa nama do kraja razgovora zato što ćemo se baviti važnim stvarima, bavit ćemo se prevencijom, objasnit ćemo ženama šta znači redovan ginekološki pregled, šta trebaju da primenjuju i obavljaju od testova u toku godine. Bavit ćemo se i nekim čestim nelagodnostima koje pogađaju svaku drugu ženu. I objasnit ćemo i neke druge stvari, tako da ostanite sa nama. Možemo da počnemo od početka sa pitanjem kada prvi put treba da se javimo ginekologu, odnosno da uradimo prvi ginekološki pregled. Pa, prije svega želim da se zahvalim što ste me pozvali i što imamo mogućnost da pričamo ovako zanimljivu i važnu temu. Jer radeći sa ženama vidim da im je nelagodno da dođu, ne znaju kad treba da dođu ili kad treba da se jave. Tako da je super da malo ih upoznamo sa svim tim. Otprilike svaka žena bi trebalo da dođe na ginekološki pregled kad stupi u seksualne odnose. Ukoliko postoje neki problemi poput infekcija, ako cura do 16 godina još uvijek nije dobila menstruaciju, trebalo bi da se javi. Ukoliko ih zanima kontracepcija, ukoliko ima preko 19 godina, nikad nije bila na pregledu. Tako da to je neki početak. A kako žene bivaju aktivne seksualno i sve starije i zrelije, trebalo bi da se to dešava jednom godišnje. Jednom godišnje, da kažemo da je obavezno i redovno da se javljamo ginekologu i obavljamo taj sistematski pregled. Pa tako je, zato što je prevencija ključ svega i ako se na vrijeme otkrije, većina bolesti može da se zacijeli. Da, pa upravo i jeste to pitanje i dobro je da kažemo šta taj redovan ginekološki, da kažemo, sistematski pregled podrazumeva. Tako je, to se zove sistematski pregled u našoj državi sad i on podrazumijeva PAPA test. Objasnit ću sve šta znači. Kolposkopiju, ultrazvučni pregled i pregled dojki. Da. Sada kad nam dođe žena sve zavisi od godina njenog stanja, kako ćemo naravno da pristupimo, ali uglavnom svaka žena dobija sve ovo. Dobro, samo izvini da te prekinem, još jednom da ponovimo. Znači, redovan sistematski ginekološki pregled obuhvata PAPA test. Svaki ginekološki pregled, znači žena dođe na pregled, prvo je se uzme anamneza, razgovor da se upoznamo sa ženom, da li ima neke tegobe, da li se nečeg plaši, da li ima neke sumnje, pitanja, gledamo istoriju bolesti, da li je nešto u njenoj porodici značajno za nas, na što ćemo više pažnje da usmjerimo. Zatim, ginekološki sto nam je tu glavni, žena je legne na sto i pod spekulumom, to je instrument kojim širimo zidove vagine da bismo pogledali unutrašnjost vagine i vidjeli grlić sa kojeg uzimamo određenim četkicama uzorak i taj uzorak poslije gledamo pod mikroskopom i to je Papa Nikolau test. Postoje određene grupe u koje svrstavamo te uzorke. Ono što se podrazumijeva nakon toga je da se radi kolposkopija, sada je već to rutinski svima se radi. Znači nakon tog PAPA testa gledamo grlić pod uvećanjem 40 puta. To je recimo kao neki mikroskop kojim gledamo grlić i gledamo kakve su ćelije, kako je tkivo, gledamo kako je vaskularizacija i sve. I na osnovu toga, pošto te dvije metode imaju 97% tačnosti i preciznosti koje možemo da utvrdimo kakvo je stanje tog grlića. Nakon što završimo sa tim, radi se ultrazvučni pregled materice jajnika. Znači posmatramo sve kako materica izgleda, u koje doba, to je faza ciklusa, kakvi su jajnici, da li postoje neke ciste, da li ne postoje i tako. I pregled dojki,
koji uključuje se jer to je ujedno i vid edukacije da žene same sebi mogu da pregledaju redovno, to jest redovnije sebi dojke, Da. a i mogu uvijek dolaziti kod nas za sve sumnje. To je ukratko Da. tako izgleda. Šta obuhvata jedan... Nije strašno, iako može biti malo neprijatno, ali ne bi trebalo da je bolno. Da. Pa generalno mali procenat žena se redovno kontroliše i to jeste jedna informacija poražavajuća zato što zašto je važno da žene budu svesne i da odlaze redovno kod ginekologa, zato što upravo ovo sada što si rekla, tim testiranjem mogu da se uoče neke rane faze promena koje ako se ne primete na vreme posle mogu da se razviju i dovedu do komplikacije, do bolesti koje se efikasnost lečenja je u toj fazi znatno teža, a nažalost završava se i ne može da se izleči ako se ne otkrije na vreme. Pa onda sada tu možemo da kažemo zašto se žene redovno ne javljaju ginekologu, da li nismo dovoljno edukovane u školi, da li naše majke nisu dovoljno edukovane, da li postoji strah odlaska kod ginekologa. Mi sad tu možemo da posmatramo taj problem iz više uglova, ali zato smo sada ovde da pričamo o tome i o ovim stvarima stvarno zaista treba više da se priča, da se opuštaju žene. Pa hajde kada pričamo o opuštanju, kako da podstaknemo mlade devojke i žene da slobodno dođu kod ginekologa i da na to posmatraju pozitivno u smislu idem da se iskontrolišem i da preventivno delujem na sve što može da mi se desi. Pa mislim da je uzrok svemu tome zašto žene ne dolaze redovno sve to što si pomenula. I strah, i stid, i negovorenje o našim reproduktivnim organima, nema edukaciju u školama, roditelji također. To je i dalje tabu tema kod nas. Da, nažalost. Nažalost. Tako da onda one ni ne znaju da treba da idu i najčešće se javlja tek kad imaju neke simptome. A što je okej, naravno, i treba uvijek da se jave, ali je dobro doći i prije. Da. I upoznati se sa tim. Tako je ovo super da ih pozovemo da ne čekaju simptome koji mogu biti razni. A nekad to je najproblematičnije od svega u reproduktivnom zdravlju, što su često bolesti se već razviju, a da nemamo nijedan simptom. I ne možemo da znamo da se nešto ozbiljno zbiva, dok možda nije kasno. Jedan podatak je to da je Srbija prednjačeća u karcinomu grlića materice, koji u 21. vijeku može da se spriječi ako se na vrijeme otkrije. Također postoje vakcine, pričat ćemo o svemu tome kasnije, ali moramo govoriti više o tome, moramo sa mladima govoriti više o tome, moramo to da nam samo prestane biti tabu tema. Da. To je dio tijela, dio tijela kao bilo koji drugi, mislim, ne treba da ga se stidimo, a već od malena, kad vidimo neku bebu i kako se bebi obraćaju, jao, šta ti se to vidi, jao, sakri pokrito, od malena nam je usađeno da je to nešto čega treba se stidimo, sramimo, da nas je nelagodno je i onda sad kad neko dođe kod mene na pregled, nelagodno mu je. Da se skine. Jer to je duboko usađeno u nas. Tako treba od početka mlade mame koje će da prenose to znanje na svoju djecu i više priča o tome, čitanje, edukacije. Jeste. Pa ovako ja u razgovoru sa ženama saznajem da mnogi žene, iako imaju 30-40 godina, ne znaju zapravo šta im znači ta preventiva, šta nam znači papa test i tek se negde kasnije samo inicijativno upoznaju sa tim stvarima. Znači, kad dođe do problema, na primjer. Na primjer, da. Tako da, hajde da opustimo i podstaknemo mlade devojke da se jave ginekologu. To je najobičniji pregled, kao što brinemo o sebi u nekom drugom pogledu, u smislu da, ne znam, idemo kod zubara ili da se bavimo zdravljem generalno. Znači, ne treba da zapostavljamo svoju intimu.
I možda je najveći strah od ginekologa zato što, kao ne znam kako će, da li će to da boli, da li će to, generalno, hajde da objasnimo i tu stvar. Znači, vagina je mišić koji ima sposobnost da se rasteže, izuzetno veliku. I često pomislimo kao, porođaj, kao, pa kako beba, kao izađe, ali to je priroda. Priroda je to sve tako podesila da vagina prosto može toliko. I to, sam ginekološki pregled nije bolan. Može malo da izazove neku nelagodu, ali generalno na pregledu rade doktori, specijalisti koji znaju apsolutno šta rade. Sa sestrama koje pomažu i tu su dopuste i da... Tako je i tako da samo treba da imamo svest o tome koliko je važno da odemo na taj pregled i da smo u dobrim rukama. Da. Pa pregled sam po sebi ne bi trebalo da je bolan. Može biti bolno ako postoje već neki problema, upala, onda nam je sve bolno i ruka kad dodirnemo ako ima upalu je bolno, ali pregled, možda je zastrašujuće, sad ja treba da legnem ispred nepoznate osobe, da se skinem, da se razgolitim, da raširim noge, da neko sad tu gleda u moj intimni dio u koji žena često nije povezana. Ne gleda ni samo, da. Žena nije povezana uglavnom sa tim i onda je nju frka jer... Da. To je prva stvar, ja mislim da žene treba više da se povežu sa tim svojim dijelom tijela. Da, i da brinu... Da se njeguju, da brinu... Da upoznaju svaki deo tela i intimni, da bi prepoznale svaku promenu i da bi znale kako se prosto njihovo telo menja i ponaša u skladu sa... Instrumenti kojima radimo nisu sada najprijatniji, hladni su, metal je u pitanju, ali mi probamo da zgrijemo malo to, da opustimo ženu, dišite, mislite na nešto drugo. Da. I onda zapravo ne traje dugo taj sam pregled. Možda sam pregled na 10 minuta je mnogo. Ako je sve u redu. Da. Ako sada postoje neke sumnje pa se doktor malo više zadrži da porazmisli, da utvrdi, da vidi bolje, da ponovi ne znam, to što radi u tom trenutku, ali inače stvarno brzo se završava i na kraju žene vide, pa nije bilo tako strašno. To je često što kažu, pa bilo je fino, baš ste nježni, hvala vam ili tako nešto. Da, često nas udaljava i ta briga, udaljava od redovnih pregleda ta briga kao šta ako mi se nešto utvrdi ili šta ako ne bude dobro i onda kao žene izbjegavaju uopšte da se susretnu sa tim stvarima, ali treba znati da ako sprovodimo redovno preglede možemo na vreme utvrditi neke stvari koje apsolutno ne moraju da budu ništa zastrašujuće, mogu se rešiti jednostavnim nekim, da li je to neka terapija ili beznačajni neki... Promjena životnog stila ili... Dosta stvari koje mogu da utiču, da. Mislim da je važno da se dođe na vrijeme na pregled, baš zato što ranije otkrijemo, naravno sve je lakše riješiti, a i da se otkloni sumnja da je nešto. Imam strah jer mi je možda nešto. Da. Često su i te promjene koje imamo, pogotovo žene u nekoj ranijoj dobi, reverzibilne, to jest mogu da se vrate na pređašnje stanje. Tijelo je sposobno da samo sebe izliječi, zacijeli. Ako mu damo mogućnost, ako mu damo priliku i ako vjerujemo, imamo uvjerenje da zapravo to može da se uradi. Kao što kad se posječemo i sada to tijelo samo zatvori ranu, sama rana ne stane, ništa mi ne moramo da radimo. Pa tako, naše uvjerenja su nas limitirala da dosta stvari mi ne možemo sami da zacijelimo, ali nije tako. Zapravo možemo i onda samo treba ženi nekad dati podršku da ona to može, da to može da se riješi. Nekad uz našu ginekološku pomoć, nekad uz neku intervenciju, ali nekad samo na promjene ishrane, promjena životnog stila, ne znam, prestanak pušenja, fizička aktivnost, neke obloge, vitamini i tako. Generalno treba da se bavimo sobom i ne treba da ostanemo slepi za neke stvari, nego treba da nas interesuju i tekako, jer upravo tako neki mali signali mogu da nam budu dobar, veliki znak da nešto nije u redu, možda živimo život koji nam ne odgovara. Tako je. Pa možda treba da izbacimo jedno, da ubacimo drugo, tako da definitivno ne treba sklanjati to sa strane, nego se baviti sobom. I dobro je kad tijelo signalizira nešto.
onda možemo da lakše promijenimo nego da sami sad to utvrdimo. Neko ne osjeća svoju intuiciju šta treba da promijeni, kad treba da promijeni, ali onda se bolest, da tako kažem, iz tog mentalnog aspekta može da se spusti, materializuje u tijelu i okej, to nam je znak da treba nešto da uradimo. I onda najbolje da dođete da popričate s nekim ko može da vam da smjernice. Ja nekako vidim nas kao neke koji smo tu da dajemo smjernice, da osvijestimo žene da više stvarno vode računa o sebi na način da će više pažnje da poklanjaju određenom dijelu tijela, s ljubavi da se obraćaju tom dijelu tijela, da misle o tome lijepo, a ne samo da se plaše, stide i da strahuju od mogućih bolesti, jer to nam pruža i užitak, rađamo tu, mislim, to je čarobna zapravo stvar sveta. Žene su magične. Žene su magične, da. Portal za rađanje novog života, nije to mala stvar. Jeste, zato mi kažemo često vivala vulva, treba da slavimo vulvu, treba da slavimo žene, treba da smo svesne, samouverene i da priuštim sebi i neka mala zadovoljstva u životu i 5 minuta vremena za Da. Često nas odvuče svakodnevnica u nekim brigama. Uglavnom brinemo o drugima i kao sebe stavljamo po strani, a zapravo treba da se malo vratimo. A to je jedan od glavnih, mislim ne glavnih, ali čestih uzroka određenih bolesti, baš reproduktivnog zdravlja. Briga za druge, a ne briga o sebi. Da, jer mi žene funkcionišemo nekako tako da smo previše nekako psihički opterećene, a naša psiha itekako se odražava na naše... A to je taj, mentalni aspekt bolesti. Za sve znamo sada, već je utvrđeno i svi smo već valjda shvatili da je sve psihosomatika. Znači da se prvo nešto zbiva u nama podsvjesno ili svjesno, pa onda vremenom, kroz godine, neobraćanja pažnje na to, razvije se nešto na tijelo. Da, i onda se mi bavimo samo tim problemom i opet nismo svesni da je to možda prouzrokovalo nešto drugo. Ne idemo na uzrok, riječimo posljedicu. To nekad mora prvo da se radi, ali kad se ta posljedica riješi, sanira, ajde da se vidimo zašto je to nastalo, da se ne bi opet vratilo. Da. Zato je nama drago što si ti danas naš gost, zato što baviš se i psihološkim aspektom bolesti, odnosno uzroka neke nelagodnosti ili problema. A trudim se da razumijem to odatle i prosto istražujem to. Da, pa dobro, mislim, psiha generalno, ne postoji neki generalni savjet koji može da se kaže, nego prosto mora postoji svest o tome da svest o tome da se problem posmatra sa više strana iz više uglova. Holizam. Svi se okrećemo sad holizmu jer, mislim svi, jer ja o tome dosta mislim, ali postoji sad trend, taj holistički, i o kome se više govori, pa će možda više žena čuti, pa će možda više nas da gleda stvari sa tih strana, ali treba i doktori da imaju pristup, da imaju uvid u to, možda to je zbog neke njene unutrašnje borbe sa samom sobom. Da. Zato je dobro da spomenemo i taj pristup u medicini, da žene i same možda razmisle o tome šta ih muči ili da li je do problema došlo iz ovog ili onog razloga. Mislim, kao što smo rekli, treba se baviti sobom. Ja bih se vratila sada na početak razgovora i na ginekološke preglede. Spomenuli smo da redovan ginekološki pregled podrazumeva PAPA test. On nam pokazuje neke promene u ranoj fazi i kombinuje se sa kolposkopijom. Tako da, mislim, nije loše da žene znaju sve, možemo da posmatramo i stvari ovako, pa zašto bih ja sve to znala, kao ja ću otići kod ginekologa i kao, valjda ginekolog zna šta treba da mi radi. Nažalost, dešava se, čujemo razne neka iskustva da žene odlaze kod ginekologa, ali da prosto ako one same nisu svesne ili ne pitaju šta bih ja sada trebala da radim ili koje testove ne treba da propustim, da dolazi do propusta. Tako da je... Dešava se. Da, nažalost, zato mi sad pričamo o tome, hajde da
edukujemo i osvestimo žene u tom smislu. Znači, ginekološki pregled nije bauk, treba da se sprovodi, rekli smo zbog čega. Ultrazvuk dojke isto podrazumeva redovan sistematski ginekološki pregled. Pa ne baš ultrazvuk, ne radimo svima ultrazvuk. Pregled palpatori, znači opipavamo rukama, a onda ako postoji neka sumnja na nešto, dalje se šalje na ultrazvuk ili na mamografiju, zavisnosti od godina, zavisnosti od promjene, a i u saradnji sa radiolozima. To radimo. Mi ne radimo konkretno u domu zdravlja ultrazvučni pregled dojke, ginekolozi, to rade radiolozi. I mi samo dajemo savjet da bi trebalo. Da. Mamografija? Mamografija je također sada dio tog ginekološkog pregleda za žene preko 50 godina i radi se jednom u 2 godine. Po potrebi i češće, to sve opet zavisi od nalaza, ali svaka žena može, mislim, mogu i mlađe žene da idu na to. Ali se mlađim ženama, na primjer, preporučuje ultrazvučni pregled, znači to je već od 40. godine, a svakoj ženi se savjetuje poslije 30. da jednom godišnje uradi ultrazvuk. Mislim, sad svima se to savjetuje, ali prije svega se savjetuje samo pregled dojke. Da se upoznamo sa svojom anatomijom, da znamo da je to žljezdano tkivo koje je podložno hormonskim promjenama, kad se to mijenja, znači u ciklusu se mijenja, pa se i na dodir grudi promijene, zato je najbolje da se pregled radi nakon ciklusa, kada malo hormoni splasnu u određenom položaju, znači možemo da radimo kad se tuširamo, kad ležimo, namjenski možemo da stanemo ispred ogledala, zna se podigne se ruka iznad glave, onda se drugom opipava tkivo, tako se radi obostrano. I prosto kružnim pokretima. Od spolja ka unutra. Od spolja ka unutra, tako je. S tim što treba naglasiti da mora i pazušne jame da se pregledaju, zato što tu se završava tkivo dojki zapravo. Zato se uvijek idu, to je aksile, to zovemo mi u medicini. Aksile i dojke se zajedno pregledaju. I zašto žene ne rade to? Sad još jedan moment da se nadovežem na taj psihološke faktore, je zato što ih je strah da nešto ne pronađu. Da. Kao neću ja da gledam ništa, bolje da ne znam. Nije bolje. Prvo treba pristupati tom isto s ljubavlju. Ne opipavam da nešto nađem, opipavam da upoznam taj organ, opipavam da pošaljem ljubav tamo. Svi imamo iscijeljiteljsku moć u svojim rukama i onda kad bismo znali da to aktiviramo, to bi nam samo koristilo. Tako da savjetujem žene da pristupaju tome, da probaju da promijene pristup tome. Dakle, ispitujem, isto kao što se češljamo, isto kao što pravimo frizure, tako ispitujemo i taj dio svog tijela i upoznajemo se kako izgleda to pod prstima, možda će se mijenjati, onda na promjenu se javimo, jer to onda olakšava i nama, olakšava i njima, olakšava dijagnostiku. Jer kad je žena upoznata sa svojim tijelom i sa svojim tkivima, onda, a ja, na primjer, dođe žena na pregled, ja sad napipam nešto, žena mi kaže, ne, to mi se javi poslije ciklusa, pa onda prođe. Da. Znači, ona je upoznata, ona odmah zna, nema strah. Da, odlično. Mislim, hvala puno na ovim savjetima, zaista su fenomenalni. Daješ nam odgovore zaista i ohrabruješ nas i podstičeš nas da drugačije mislimo i radimo. Kada smo... kakve su nam misli, takav nam je život, to isto ne treba zaboraviti. Da njegujemo pozitivan stav i da njegujemo malo više ljubavi prema sebi, a i prema drugima. Pomenula si kako mi volimo da brinemo o drugima, to je taj naš majčinski poriv koja svaka žena ima. Naravno i treba da brinemo o svima, ali moramo brinuti o sebi. Da. Jer ko će ako ne mi same? Ne stižemo, škola, posao, djeca, ne znam, muž, sve, a kad ću ja dođem? Pa makar uveče pred spavanje moramo naći vremena za sebe. Da, tako je. Ne moramo, ali ajde da nađemo. Da, tako je. Ako to ne uradimo, to će se odraziti možda na neki aspekt našeg života. A žene se njeguju vrlo kod nas. Idu redovno na depilacije, rade redovno nokte, šminku, trajnu. Da. A to zapostavljamo nešto što je još važnije od toga. Ovo je samo estetika, ovo je mnogo dublje. Jeste, mnogo značajnije.
Kada smo kod prevencije, dobro bi bilo da spomenemo i HPV vakcinu kao vid prevencije. Možeš nam reći, hajde prvo da se upoznamo šta je to HPV virus. To je humani papiloma virus. HPV je skraćenica, postoji 100 tipova virusa. DNK virus koji je jedan od najčešće prenosivih, to jest izaziva najčešće prenosive bolesti, polne, i gotovo 95% seksualno aktivnih ljudi ima taj virus u sebi. Da li će se aktivirati ili neće, to sve zavisi od cijelog našeg sklopa, našeg imuniteta, trenutnog stanja. Uglavnom je virus koji se kontaktno prenosi, dakle koža na kožu, znači najčešće seksualnim putem, i niko nije pošteđen, čak ni kondomi ne mogu da nam stvore 100% zaštitu da neće virus da se prenese. Postoje preko 100 vrsta tog virusa, neki će da izazovu bradavice, možda bradavičaste promjene po koži, u genitalnoj regiji, takođe može da se desi u ždrijelu zbog oralnog seksa, analnog takođe. Znači sve je to, ništa nije izostavljeno od te opasnosti gdje se virus može prenijeti. Znači kad imamo odnos, prilikom penetracije dolazi do mikrotrauma koje se dešavaju unutar tijela i to je mogućnost za prodor virusa u naše tijelo. Otvorena vrata. To su otvorena vrata. To mikro, ali i virus je mikro i onda se on tu multiplikuje i razvija udalje. Može da se razvija udalje i da izaziva promjena, a ne mora. Ali je važno znamo da ga možemo prenijeti jedni drugima, a i da ne znamo da imamo taj virus. To se i često dešava. Dakle, prenosnici smo, a da nemamo nikakve manifestacije. I zato je to rizično, da kažem, i mnogo učestalo. Svaka druga studentkinja ima to, a i student takođe. Muško i žensko. I postoje neki tipovi tog virusa koji mogu da izazovu kancerozne promjene, to jest rak grlića materice. I zato nam je to jako važno. Da znamo da to postoji, ali sad postoji vakcina koja baš djeluje na te tipove virusa i može da nas zaštiti i da spriječi, da iskorijenimo tu bolest koja je dosta učestala u cijelom svijetu. Neke zemlje su uspjele da ga iskorijene baš zbog te vakcine koja se primjenjuje u svijetu od 2006. godine. A od tada je dostupna i kod nas u Srbiji. Međutim, ne priča se dovoljno o tome. Sad je tema aktualna pošto su rekli da ima vakcine koje mogu svi da, ne znam, da ih prime, ali generalno preporuka je da se vakcina daje seksualno neaktivnim osobama i dalje. Znači to su djevojčice i dječaci od periodu od 9 do 16 ili 19 godina. Da, sad su, produžili tu granicu na 19, da. I, znači, dobija se u 3 doze i pokriva 9 najčešćih tipova tog HPV virusa. Također, ta vakcina može i kad imamo seksualne odnose da se primi, zato što će djelovati možda na taj tip koji mi nemamo u sebi. Ne mora znači da ćemo da imamo sve. Jedan od načina da utvrdimo da li imamo HPV virus i koji imamo tip, može da se utvrdi testom koji se zove HPV tipizacija. Ako dođe žena i sumnjamo da ima neke promjene, možemo da je pošaljemo da se uradi test, da vidimo ima taj tip i onda da znamo kako da se ponašamo, koliko često da dolazi na preglede, koliko često moramo da je pratimo ili da se opustimo i mi žena. Ono što je dobro znati, da se ljudi ne bi zastrašili, HPV virus je najčešći stanovnik nas u određenom životnom periodu, ali isto tako može i tijelo je sposobno da se izbori sa njim i da ga više nemamo. To je dobro znati da se ne bi stala, imam HPV, sad je to strašno, prepadnu se ljudi jer čuju stvari, ali imamo mogućnost da se izborimo sa tim. Jak imunni sistem nam je važan za to, način naravno života. Zato se preporučuje u teenage periodu kad je naš imunni sistem najjači, najspremniji da se susretne sa novim virusom koji dobijamo kroz vakcinu i da stvori antitijela. Da ne bi onda imao više mogućnosti da nam izazove neke promjene koje ne želimo.
Da, malo sam istraživala tu temu i došla do saznanja da je još uvek mali procenat mladih vakcinisan, a da se u svetu, na primjer, kod nas su preporuke da se deca mladi vakcinišu, a u drugim zemljama je to uvedeno kao obavezna vakcina. Vidjet ćemo, možda će i kod nas biti donešena odluka da to bude obavezan vid imunizacije, ali za sada, znači, preporuke su da se deca od 9 do 19 godina, mislim, imaju besplatnu vakcinu i da se roditelji i deca mogu odazvati slobodno, mogu se obratiti domu zdravlja. Tako je, pedijatri isto govore o tim vakcinama kod te djece, a i mogu se naravno ginekolozima obratiti. Vakcina se prima u 3 doze, u roku od 6 mjeseci i besplatna je, kao što si rekla, za sve do 19 godina, a nakon toga možda se kupi. Tako da i do 26 godina kao neka optimalna preporuka je da možemo kupiti i zaštititi se. Da. Ako imamo neki strah ili ako prosto... Da. Dobro, u svakom slučaju da, treba se informisati, treba pitati pedijatra, treba se obratiti ginekologu, važno je znati da postoji taj vid prevencije i da i to može da bude dobra preventivna mera. U svakom slučaju možda roditelji i ne znaju dovoljno o tome, jer opet postoji taj problem da pedijatar ne uputi roditelje ili da kod ginekologa ne dobiju tu preporuku. Jer ne idu kod ginekologa. Da, na primjer, da. I onda dolazimo do tih nekih priča gde su mame baš isticale to kao problem, da ja o tome nisam znala puno, meni o tome pedijatar nije rekao, ja sam se sama zainteresovala i kao došla do tih saznanja. Pa su negde i napravljene neke, da kažem sad, u zdravstvu, ne znam da li su napravljene neke promjene, da li sada pedijatri, ginekolozi pričaju o tome u većoj meri u smislu podizanja svesti i informisanja, ali što me je obradovalo u školstvu, u obrazovanju jesu, najavljeno je od septembra prošle godine da se uvodi novi predmet izborni, gdje će se pričati između ostalog i o zdravlju. Pa se nadam da će maloj deci još u osnovnoj školi od 4. 5. do 8. razreda pričati, baviti se tim nekim stvarima koje su zaista značajne. Ne bavimo se tim temama u dovoljnoj meri u školama, a trebalo bi. To je bilo super, što ranije to bolje. Što ranije to bolje, ali mislim ovo što sad radimo, to jest ovaj razgovor koji imamo, je super način da se podstaknu, da jedna osoba čuje pa kaže, još 2 osobe čuju, pa tako da se širi, da se samo što više priča o tome. Već je neki korak i već smo bliži tome da možda napravimo i neke velike značajne promjene. Da, mali koraci, ali mislim da značajni. Mogu biti značajni. A u školama ako se uvede seksualno obrazovanje, to bi bio pun pogodak. Pa da, i to je jedan vid obrazovanja koji je izostavljen, ali da, upravo zapostavljen. To ne treba. Da, ne treba da... Kao znamo sve o tome, ne znamo ni odrasli dosta o tome, a kamoli djeca. Baš tako, a mi treba da budemo ti koji će na pravi način informisati i upoznati decu kada ulaze u pubertet i kada ih možda očekuje neki prvi seksualni odnosi, da na pravo mjesto dobiju prave informacije, a ne da se raspituju negdje preko interneta ili... Tako je, preko foruma i to. Mislim, tu možda se nađe i korisnih savjeta, ali često ima svega i samo se istraumiramo. Da. A i taj moment, koliko je razgovor važan roditelja sa pogotovo ženskim djetetom koji treba da dobije menstruaciju. Totalno neki preokret. Jeste. I da to nije stid i sram, nego da se to slavi. To se u nekim kulturama, u nekim plemenima slavi. To je ceremonija velika, svi su uključeni, ona postaje žena, priča se o tome, nju nije sramota, nju je super, svi joj nešto poklone donose. Na bilo koji način da to približimo, da je prirodno, da je dobro, da je zdravo, da smo srećni zbog toga, ne...
jao, žena, opet sam dobila i to. Jest. Često je to u našoj kulturi. Kao, jao, mi crne žene, a i to. Pa baš tako, na menstruaciju ne treba da gledamo na nešto čega bismo se stidele, nego da na menstruaciju gledamo kao na odraz našeg zdravlja. Jer ako menstruacija izostane, znači da nešto nije u redu i onda da se javimo ginekologu. A često se zbog toga javljaju i mlade žene i starije. Kao izostala je menstruacija, okej, onda dođu, vidimo da možemo da riješimo, uglavnom možemo, ispitamo sve što treba. I starije žene se isto javljaju iz tog razloga. Da. Kao imam redovno, onda odjednom nemam. To također može da nam bude signal za neke stvari. Da, nešto nije u redu. Da. Pa, to je jedno od pitanja, da, pošto smo spomenuli šta moramo da praktikujemo jednom godišnje. Kada treba da se javimo ginekologu, koje simptome ne treba da zanemarimo, nego da nam budu signal da odemo kod ginekologa i potražimo savjet. Pa, naravno, sve zavisi od perioda života, ali ono što je neizostavno, to su izostanak menstruacije, ili ako žena nema cikluse već godinama pa prokrvari, ili ako ima neke bolove koji su, zavisi kakvog intenziteta, da li su oštri tupi, ali iznenađujući svakako. Mislim, živi smo, pa onda često imamo bolove, znamo kad je ciklus, kad prođe ciklus, kad je ovulacija. I često žene i dolaze zbog toga. I onda im objasnim da je nekad normalno da nešto osjetimo. Ali... Živ organizam. Ali nekad, nažalost, ne postoji ni jedan simptom, a radi se o ozbiljnoj bolesti. To nam je najveći problem. Kako da otkrijemo sad, kancer jajnika, koji je isto učestali, a nema ni jedan simptom do nekog stadijuma kad možda već bude kasno. Onda se pojavi bol, može, a ne mora. Dakle, zato je pregled redovan, važan, da bismo mogli da vidimo ako nešto krenulo se zbiva, da možemo da pratimo ili da intervenišemo. Također i za rak grlića materice nekad može da ima bolne odnose, da prokrvari nakon odnosa, da ima prosto neki neobičajan bol, peckanje, ali ništa nam nije specifično samo za to. To je bol, to znamo da nam ukazuje na to. Zato, a mislim na sve te stvari, znači na promjenu menstrualnog ciklusa bi trebalo da se jave, na bolove, krvarenja ako već nemaju cikluse. To bi ja možda navela. Mada uglavnom se one i javljaju zbog toga žene. Da. Peckanje, svrab, to je također promjena često. Spojačan sekret. Sekretu, ako je u većem obimu ili promijenjene boje mirisa. Ili mirisa, tako je. To je i često se javljaju stvarno zbog toga. To je baš rasprostranjeni problem. Da. Verujem. To je svaka druga, treća žena ima problem sa infekcijama i sklona je prosto tim nekim nelagodnostima. Pa kada pričamo o čestim vaginalnim nelagodnostima, možemo da spomenemo i vaginitis, koji može da bude prouzrokovan da li infekcijom, da li opet nekim hormonskim disbalansom. Ali o čemu treba da vodimo računa? Da li odemo kod ginekologa, ali šta možemo same da promenimo i da pomognemo sebi svakodnevno? To je super pitanje, baš sam se radovala da to čujem, jer žena treba da vodi računa o svom zdravlju intimnom, kao što smo rekli, na način da neće koristiti jake sapune za svoju genitalnu regiju, zato što to će poremetiti pH vagine. Znači, to je kao poseban jedan organizam koji ima u vagini, mikrobiota, koja ima određene bakterije koje su tu jer treba da budu tu, kao što ih imamo u crijevima. Znači, to su dobre bakterije. Ako sad, zbog raznih situacija, ne znam, da li neko bolesan pio antibiotike, da li imao možda, ne znam, seksualne odnose koji nisu bili adekvatni, nije koristio zaštitu, možemo da imamo promjene u vidu iscjetka, to je sekreta koji možda mijenja boju, možda mijenja miris, možda bude različite obima. I to nam, shodno tome, možemo vidjeti o čemu se otprilike radi, da li su gljivice, neke bakterije ili možda nešto treće. Onda mi ženu pošaljemo da uradi brisave, da bismo vidjeli o čemu se radi i na koji način možemo da je pomognemo.
Sad ako ona hoće da prevenira ovo, onda bi mogla da pomogne sebi tako što, znači neće koristiti jaka sredstva za pranje, neće koristiti sintetiku, znači sintetika uz naše tijelo nije dobra ni na jednom dijelu tijela, a kamoli u genitalnoj regiji koja je zapravo otvorena, zato što mi imamo put koji ulazi direktno u našu trbušnu duplju. I sad sintetika... S jedne strane otvorena, s druge strane dobro upakovana i zatvorena. Tako je, s druge strane, mada sad žene otpakuju to jer idu redovno na depilacije, skidaju sve i nemamo zaštitu tu koju nam je priroda dala. Oštećuje se koža, skidaju se te dlake u intimnoj regiji koje su tu prva barijera odbrane. Koje nas štite. Tako je, onda naš pH je odbrana koju mi imamo, a sad ako se pH promijeni, znači imamo disbalans, neke druge bakterije su postale dominantne, onda tu nastaje problem i nastaje infekcija. Sad zavisi koja će da bude gljivična, bakterijska, nije važno, ali onda se žena najčešće javlja, ima svrab, ima peckanje, ima neprijatan miris, ima bol tokom odnosa i onda mi na osnovu, naravno, brisaja vidimo o čemu se radi, možemo da posavjetujemo sve ovo što sam rekla i da damo neku terapiju shodno tome. Terapija bi uvijek podrazumijevala, što se mene tiče, promjenu ishrane, zato što naša ishrana sad u ovom vremenu nije adekvatna, ali trebalo bi da se izbace mlični proizvodi. Mislim, to savjetujem ženama koje imaju neki problem. Ako su već skloni infekcijama, da. Ako su sklone i terapeutski, sad nemojte mjesec dana jesti mlične proizvode, šećere, sokove, nikakve... Treba probati, vidjeti šta prije tvom organizmu, šta ne prije, da. Znači, probajte to, naravno damo je neku terapiju vaginalete, neke ljekove ili... probiotik za vaginu, razne stvari. Sad imamo dosta opcija i treba da sve primijenimo. Ali svakako je savjetovanje tu važno. Nemojte koristiti sintetički veš, nemojte se prati jakim sapunima, nemojte koristiti dnevne uloške redovno, jer to sve zatvara i nekako ne može da diše vagina, ne može da diše vulva, ne može taj dio genitalni uopšte da diše. Onda ove najlonske čarape i to se sve upari, to je dio tijela koji se najčešće znoji. Da. A znamo u znojenju kako sve to biva. Opet se narušava pH vrednost. Sve se narušava i mijenja. Naše bake nisu koristile ni donji veš, nego podsuknje su imali. Da. I to je sve disalo, to je sve nekako bilo... Drugačije, da. Drugačije, okej, nećemo se vraćati u taj period kako je bilo, ali ono što možemo da uradimo je prirodni materijali, dobra ishrana, vitamini, blage i nježne, prirodne kupke za intimnu regiju. Da. Na bazi esencijalnih ulja, ako može. Da. Pa mi se bavimo intimnom regijom i pored kozmetike koju imamo, imamo i donji veš od bambusa. Tako da generalno sve što radimo i stvaramo, o čemu pričamo, jeste intimna regija, tako da žene su nam se javljale svakodnevno, nam se javljaju da im je naš proizvod za intimnu higijenu pomogao u tom smislu da su manje sklone infekcijama i mislim, prosto moramo da znamo i to kada više treba da obratimo pažnju o svojoj intimnoj higijeni. Šta to sve narušava našu pH vrednost koja je, balans naše pH vrednosti je od presudne važnosti. Jer ako je on narušen, onda će loše bakterije da dođu do izražaja ili da nam naprave haos i problem. Da. Da, isto treba da znamo da seksualni odnosi isto narušavaju pH vrednost vagine, pa onda, šta treba da uradimo? Pored održavanja intimne higijene pre odnosa, važno je i da sprovedemo intimnu higijenu posle odnosa, da. Tako je, pogotovo postoji to u literaturi da partneri koji žive odvojeno zbog posla, pa se sretnu vikendom, pa onda se više vole, vode ljubav učestalo. Sperma ima drugačiju pH od vagine i tu se odmah balans narušava. Dobro je u tim slučajima možda uraditi neko ispiranje. Preporučuje se mokrenje nakon odnosa i muškarcu i ženi. Da. I to je ono uvijek što možemo da uradimo. Okej, jeste lijepo ostati u krevetu, sve da se grlimo, mazimo još malo, da se to sve stanje produži, ali ovo je nešto minimalno što možemo da uradimo da pomognemo toj regiji da sama se izbalansira. Ako vidimo da ima nekih
malih odstupanja, onda već možemo da uradimo neka ispiranja. To ne treba raditi prečesto, najbolje se posavjetovati malo, jer i prečesta ispiranja mogu da takođe naruše balans. Sve do balansa i do tog pH koji nas štiti. Ta kiselost vagine nas štiti od prodora daljih bakterija, od njihovog razmnožavanja. Samo treba da pomognemo svom tijelu da nastavi da balansira. Da, isto tako, da, ne treba da preteramo sa higijenom, to svakako isto nije dobro. Izvini što te prekidam, ali često ženama kažem bolje samo mlakom vodom da se operete nego bilo kakve sapune. Kupke i to, parfemisano, jaki ovi omekšivači, jak prašak za veš i to. To sve može da utiče. Pa, jak prašak za veš, omekšivači isto ne pogoduju vulvi jer je ona osetljiva i može doći do nekih alergija, a da zapravo nismo svesne da tu leži ključ. Kontaktni dermatitis, kontaktno nešto alergijsko, a vulva je tako nježna kao neki cvijet. Da. Koji treba samo da njegujemo. Upravo tako, da. S malo više ljubavi, poštovanja i nježnosti. I pažnje. I da. Da. Iako dobro skrivena, nije manje važna. Da, nije manje važna. baš to, nego je jako važno. Ok, kad pričamo o vaginitisu i o čestim nelagodnostima kod žena, spomenuli smo da uzročnici mogu da budu različiti, mogu da bude hormonski disbalans, mogu da budu infekcije, iritacije. Ono što treba da praktikujemo, ako smo već sklone infekcijama, da probamo, da testiramo, upoznajemo sebe. Kao što si rekla, znači, promenimo neke navike u ishrani. Izbacimo mlečne proizvode, više jedemo voća, povrća, pa kao vidimo da li to radi ili ne radi. Sa druge strane, treba promeniti higijenske navike, izbegavati sapune, agresivne stvari, obična voda, kada u periodima, možemo i svakodnevno u periodima kada nam je potrebna jača higijena, to je u toku menstruacije, ako imamo česte odnose pre i nakon odnosa, možemo koristiti i blage kupke koje će zaštititi, pomoći u održavanju pH vrednosti, da naša vulva bude u balansu. Nosimo veš od prirodnog materijala, obavezno. Ok, postoje trenuci, situacije kada ne želimo prosto da smo toliko prirodne. Da. Ok je, ali ne svakog dana i po ceo dan. Ne, svakog dana i po cijeli dan, ne. Uske stvari, uske farmerke, to sve steže tačno preko jajnika, tačno tu regiju i također je to dobar savjet, ako može da se opusti malo taj stomak, da nije uvijek nešto stegnuto i napeto u tom dijelu. I usko i... Da, isto samo tako. Da više diše. Eto, prosto taj dio tijela, tako bi rekla. Naravno, u tim nekim momentima, pa svi hoćemo seksi veš da obučemo, ali ne da nam to bude navika. Mislim da to traje i da je svakodnevno i da je to jedino što imamo u fioci. Da. Pored toga što treba da održavamo pH vrednost u balansu, pogotovo znači kada imamo menstruaciju i tokom seksualnih odnosa. Vrlo važno je isto znati da seksualni odnosi nam narušavaju pH vrednost i ne samo to. Svaki seksualan odnos bilo kakav izaziva mikrotraume u našoj vagini i onda smo sklonije infekcijama. Postoje situacije kada mi nismo toliko lagodne u seksu, pa onda možda ta mikrooštećenja mogu biti i veća. I kao što si spomenula u razgovoru, dok smo onako se pripremale i razgovarale o važnim stvarima koje sve treba spomenuti, rekla si da ti se žene često javljaju sa jednim istim tegobama, da ih ti lečiš i preporučuješ stvari, ali kao iznova i iznova ti se javljaju s istim problemom i baš je tu značaj tog pristupa koji imaš, da ne posmatraš problem sam za sebe, nego da se zapitamo zašto dolazi do nekih problema. I upravo to u razgovoru sa ženama si saznala da možda one u
imaju odnose više nego što zapravo mogu, i onda tu dolazimo do tog psihičkog momenta da nešto radimo zato što bi to trebalo ili se očekuje, a da zapravo nam ne prija i da ne možemo da rešimo problem ako se ne oslobodimo i ne rešimo neke druge stvari. Ne postoji generalni savjet. Mislim, ne možemo sada da kažemo žene to ovako ili onako, ali dobro je da spomenemo i da kažemo da može i to biti problem. Tako je, može biti problem to da žena iz neke nelagode koje ima u svojim seksualnim odnosima ili sa partnerom može da zapravo odbija da stupa u seksualne odnose time što će imati hronični vulvovaginitis koji nema uzročnika. Svi su brisevi dobri, uredni, a ona stalno ima iste simptome i to se ponavlja i to traje godinu dana i to traje više. Sada to nije laka tema reći ženi, znate, možda vam nešto ne prija sa partnerom, da li ona osvijestila to, da li nije. Zato treba tu biti oprezan kako s njima razgovarati, ali onda, na primjer, posavjetujem, ajde da terapeutski nemate odnose mjesec dana. Da vidimo, čak ni sa zaštitom, da vidimo da li će se nešto promijeniti. Pa onda postepeno da krenemo da otvaramo tu temu, da li je njoj sve tu okej, da li je taj odnos za nju zadovoljavajući, ispunjavajući, da li to radi na silu, zato što mora, zato što je to ženina dužnost ili... Jer to je čest uzročnik, baš čest uzročnik. I super što si to pomenula. I pročitat ću nešto iz knjige, ako može. Da, bilo bi sjajno da nam preporučiš knjigu, pa eto, žene, kada imate vremena ili nađete vremena za sebe, da, pa prelistite knjigu, da. Kaže, hronični vaginitis društveno je prihvaćen način da žena kaže ne seksu. Ta rečenica, mislim da sve objašnjava. Sve objašnjava, da. A i također ova knjiga je divna, zove se Žensko tijelo, ženska mudrost, doktorka Kristijana Nortrup. Ja mislim da svaka žena treba da ima ovu knjigu. To nije knjiga koja se čita u cugu, ali upoznajemo se sa našim tijelom. Na različite načine, na taj holistički pristup, emocionalno zdravlje i fizičko zdravlje, sve je to uključeno. I često konsultujem tu knjigu jer kad mi treba neko razjašnjenje, kad ne mogu da nađem sve u samo medicini, u laboratoriji i u tako tim stvarima, pa otud i ova rečenica koja mi se nekako upisala tu. Objašnjava sve, da. Objašnjava mi dosta stvari i onda mogu sada da nađem način da sa ženama počnem polako da otvaram tu temu, jer to odjednom da joj kažem, bi rekla doktorka luda, idem ja napolje i prepadne se i neće da se suoče sa tim. Da. Opet možda da se desi da ima neku infekciju koju nije nikad imala, možda zato što muž ima nekoga sa strane, pa ona neće onda to da prizna također sebi, možda njeno tijelo to osjeća. Naše tijelo ima znanje koje nije uvijek usklađeno sa našim umnim znanjem. Da. Tako da to treba samo obratiti pažnju. Pa često je, pored vaginalnih infekcija dešavaju se i urinarne infekcije. Mislim, opet povezano sa seksualnim Vrlo odnosom. bliski otvori jedan do drugoga, baš česti, da. Može se žena susreti i sa urinarnim infekcijama i dolazi u problem iznova i iznova stalnog nekog lečenja i rada na sebi, na izlečenju, a da zapravo je partner. Mislim, da partner treba da se leči. Tako je, uvijek treba istražiti partnera. Da. Jer oni su zajedno u tome. Tako da uvijek treba, ako se nešto ponavlja, savjet je da muškarac ide urologu, da također radi brisave i da se također liječi. Moraju sve to zajedno, ako su već zajednica i partneri. Da. Ali nije lako neki muškarce natjerati na to, nije lako ženi da mu kaže, nije ugodna tema. Svakako, da. Ali dobro, ovim sada što pričamo, pa opet je možda malo lakše će biti sutra da pričamo još detaljnije o ovom problemu. Ono što možemo sada još da spomenemo da možda žene ne primjenjuju, a trebalo bi. Holizam nas upućuje, ono čime se ti još baviš jeste akupunktura, pa možeš malo više da nam kažeš o tome.
Pa akupunktura je dio tradicionalne kineske medicine, koja oni se tako liječe već hiljadama godina. Podrazumijeva stimulaciju određenih tačaka na tijelu i time stimulaciju meridijana koje se protežu našim tijelom i na taj način kao da podsjećamo tijelo da na prvobitnu postavku kad je bilo zdravo, da podsjetimo tijelo da se samo iscijeli. Prosto mu pošaljemo signal, kao kad upalimo TV, okrenemo drugi kanal, okrene nam se slika. I tako mi sada neku tačku stimulišemo i kažemo tijelu uradi to. Promijeni to, uradi to. I vrlo je, akupunktura se primjenjuje u svim sistemima našeg tijela. Znači, najčešće uglavnom su to fizičke povrede ili fizičke nalagodnosti, ali također za migrene, za sve ginekološke probleme. U trudnoći može da se primjenjuje. Često možemo, mislim, Kinezi to češće rade nego mi, kad je beba okrenuta karlično, postoji tačka koja može da se stimuliše određeno vrijeme da se beba okrene. Da. Naprimjer, može da se izazove stimulacija porođaja time, može da mnoge stvari, znači baš je širok dijapazon. Kod infekcija ovih vaginalnih, urinarnih također, za plodnost, stvarno je njena spektar je vrlo širok, ali također i za sve druge sisteme, znači problemi sa varenjem, nervni sistem. Također, ono kako može ona da se koristi akupunktura je za duboku relaksaciju koja nam je svima preko potrebna. Da, upravo sam htjela da pitam, preventivno isto možemo Tako je, kao wellness neki. Znači, dođete da se samo potpuno opustite duboko, da se relaksirate i da tijelo ono malo bude, kako ja kažem, da budemo izmješteni iz tijela, da tijelo malo bude... Da se vratimo u ravnotežu. Da, se vratimo u ravnotežu. Možda će nam to doneti neke nove ideje. Tako, neki novi uvid. Da, baš tako. Da. Postoje razne kombinacije toga, ali o stresu se tako često priča. Stres je naša svakodnevica, sve užurbano, svi su nervozni, sve se to prenosi s jedne na drugi i to akupunktura može da nas uvede u stanje da malo izađemo iz toga, da malo odmorimo od toga i dušu i tijelo i da prosto kao neko održavanje sistema, tako bi ja to rekla. Da. Možemo da se opuštamo i na neke druge načine. Ne treba da zanemarimo dobrobiti masaže, wellnessa, prirode, kiropraktike, kiropraksa, da. Yoga, meditacija, da. Svjesno disanje ili sve to u kombinaciji. Zvučne kupke. Mislim, sada ima dosta toga na tržištu i raznih ponuda i mislim da je dobro isprobati. Za svakoga ima tu po nešto da nađe svoj način. Može to biti trening, može to biti trčanje, može to biti gledanje u rijeku ili u more ili gledanje u nebo, slušanje ptica. Ali je važno pronaći svoj možda način za opuštanje, jer opuštanje je također vid prevencije. Da, svakako. Ništa, spomenuli smo u ovom razgovoru baš puno stvari i ja mislim da bismo mogli da pričamo danima i nadam se da ćeš biti naš gost ponovo. Zahvaljujem ti se na ovom razgovoru danas. Vas pozivam da nas i dalje pratite jer ćemo pričati o i drugim važnim temama, imat ćemo razne goste, obradit ćemo i neke druge važne stvari o kojima se ne priča ili malo se priča, a važne su. Podelite ovaj video svim vašim dragim ženama, prijateljicama, majkama, bakama, koleginicama, sestrama, zato što smo ovom prilikom rekle puno toga što možda i ne znamo, zaboravile smo, a treba da imamo svaki dan ovde. Ili kao podsjetnik, da video bude kao podsjetnik. Da. Šta sve možemo, šta ne moramo. Da, baš tako. Budite nam zdrave, lepe i nasmejane. Vidimo se. Hvala na pozivu. Drago mi da sam mogla da doprinesem, da se malo više čuje o ovoj temi i stvarno mi je drago da radite ovo što radite. Vaši proizvodi koje koristim i sama su... Osjećam baš ovo što si rekla da ti je neko rekao, osjećam da imam veću zaštitu.
Da, manja sklonost ka infekcijama. Manja sklonost ka infekcijama i taj pamučni, to je bambus veš koji je ono sada, ja mislim da postaje hit u svijetu i super što može kod nas da se nađe, konačno. Tako da svakako topla preporuka. I svakako preporuka da se širi glas o reproduktivnom zdravlju, o seksualnom vaspitanju, o prevenciji i ne znam, mislim da treba da postoji neki forum ili nešto gdje mogu žene uvijek da pitaju sve što hoće ili da tebi pošalju poruku pa da ti im potražiš odgovore. Naša misija jeste da osvestimo žene da brinu o sebi i svom reproduktivnom zdravlju. Na našoj Instagram stranici sada imamo neki mini svet, ali želimo da napravimo jednu zajednicu koja će okupiti žene i da izgradimo taj odnos poverenja, jer podstičemo razgovor, ohrabrujemo žene da pričaju o temama o kojima ne pričaju često ili nemaju slobodu da pričaju sa prijateljicom, onako osjećaju se, a svaka od nas se bori sa sličnim ili istim problemima, tako da... Podrška je važna. Podrška je važna, tu treba da budemo jedna drugoj podrška. Tako je. Hvala ti što si nas podržala. Hvala tebi što si zvala. Da, bilo mi je divno i nadam se da ćemo razgovarati još neki put. Biće prilike, a tema svakako ima. Da. I da se zahvalim Svetlani Ninković, čija slika krasi ovaj naš studio. Hvala Svetlana. Možete zapratiti Svetlanu i vidjeti sva njena dela na Instagramu, a preporuke su i da ih pogledate uživo. Njen studio se nalazi u Beogradu kod Hale Pionir. Ne znam, imam utisak da smo rekli sve. Da, kako smo bili kao ja, pa ne znam, pa da ne zaboravimo, mislim da smo sve super. Da. A stvarno ima toliko toga, u koji god pravac odeš može nešto da se kaže i da se čuje, da. Da tu ostaneš malo više. Jeste. Da.